Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ni ngukugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru thaa ithatu na rweri tariki 13 mweri jwa itanthatu mwaka ni jwa 2023 mbita MAUREEN KINYA monanetwa mathithio ni Purity Richard amona Nteto iria nkureterete ni antu bana gukwa na bangi kugwata ngurario nyuma ya mpithukiro ya maitha ntere cha Njaruine Gembe North. Gavana Kawira kuboreria anja cha baria batete uturo kumania na maitha onde aithurite netitwe ni Senate ntuku ya Aramisi. Akari na MCA batharaka kuthura ni mubunge Patrick Munene akwira CS Moses Kuria Ndengo iriendwa na chiringi 30 o kilo. Abunge bonde ba Meru kuga bakaringa kura gukurukia Finance Bill 2023. Katuambiririe Nteto chetu na rugono rwa keba aria antu banane batigi bakwite na bange kugura rwa buthu kukumania na kwithukirwa ni maitha ntere cha Njaruine wodini ya Mwathi Gembe North aria OCPD Joseph Chesire ethirite agikinyira kirore ikarikarire na kuga bara bethirite bagigura rwa ni bakwamukira otungata sibitari nene ya Meru level 5 kagitene ukau antu na kinya MC wa Karaja ni bethirite bagitaririria abo kwithirwa bakino kumania na wira nebwa ukadia kwethirwa bukaingwa ende ni untu mwankira thaiji botethirwa bugikinyanira. Marion Karugi gatwambiririe na rugono rurwa kiao. Nikirinde kira kikonorete sibitari ya Mutwati level 4 nyuma ya kuona ngari ya ambulance kureta antu baraba kwerekana kura nteresia ngatho Njarene wadini ya Mwathi gicione mbunge kia Gembe North na ro tukubaukira narua antu bana baratere otoro nyuma ya kurathwo ni maitha bakuma Thamburu bele bari mabisa ba NPR na bangi batandatu betete na mbere kuoria ngurario bararuka na ng'ombe nkulukia 350. So ilikuwa mwendo kama saa 1:30 nikapigiwa simu na unknown number akanieleza ng'ombe zetu zimeenda. So sisi tulichukua hatua tukateremka huko ndio tufuate nayo. Tulipofika huko tukawakosa, so we made a decision tukateremka chini mahali tulijua watavukia. Tukawangoja at around 5:50 asubuhi walikuja na ng'ombe wakiimba. Mtoto walikuwa 50 na ng'ombe zote zilikuwa 400 na ndio hapo walianza kutushambulia, ndio wakaua watatu wetu na wakanjeruhi mmoja. Na njoo naye kabla wachukue ng'ombe wawili nao waliua wawili wakajeruhi nao watu 4. So total ni 5 dead na 5 pia injured, seriously injured. Bakiaria na maruru akariba Mutwati ya Mwathi batongeretwe ni ura wa MCA Joana Ntungai ni bameneretie karikare na kuabo bakono buru antu bokoro wa kitheri na thirikari tu ba ukaria amwe no bekira wira ne bokumatia ukaria myankeni ya Isiolo. Antu beto banjirani batu twete ATM yo tware thinto bieto bakeira no te atue guyukua ote ampitu no batu bwana atu kwoderi kato kana dito ro Rwanda na ninto bieto kato kaidu ina to mami ureneto wana tije inawe akubota kana we bila romba na kura ni to thiru ni borona akare di wete ni batu wete to kari ni kato katiru borona batu Ameru bonda boro borona kana buonka ta kinyelo aka kana batu to Thamburu ora tuetere. What we are interested in is KPR, watu wetu wapewe bunduki tuende tulete hizo ng'ombe, hata hatutaki polisi waende huko, tutaenda kuleta kwa sababu ni sisi tunasikia uchungu. Ng'ombe zaidi ya 500 zimeibiwa, watu 4 walikuwa wamekufa usiku, leo wengine wale wamekufa. Jameni, tuko ndani ya serikali ama serikali watupee ruhusa sisi wenyewe tuwe tunanjisunga. Njie si wako huko, hawana ngari. Then what are they going there? They are also being they will be touched. Hiyo Samburu na waborana wataingia huko wachukue hiyo bunduki zao. Siwezi sema shida ya kari, hali pia terrain ya barabara si mzuri.
Gari pia nashukuru county government, ile gari nimetumia hata saa hii na county government iko hapa ndio tulitumia. Na pia jeshu nikatuma pia kafunga mbele. So at least tukipata gari kama 3 4 hivi so that itakuwa rahisi. NPR sasa niko na wachache na ningehitaji waongezewe. Nilikuwa na 14 sasa wawili wametuacha wabaki 12. So tunakuanga tu pajioni tuna coordinate kila mtu ako wapi. Ndipo patimbai watu waliingia na ikakuwa jioni kwa kiza. Sasa ikashambuliana mashambulizo watu kaumia. Tukajaribu kuokoa wale tuliokoa. Na baba angiba onde baba roi. Pate myota leka. Tokoringo manga to alingo nyamusie. Ndwero ikumo tuko kumathaa 10. No gato kuona ngaisi ikiluka na antu bakuite. Na tute kuona antu bo tuira nimbi kuendelea. Sisi hatuibi kitu cha mtu, lakini tuko kwa serikali na tunafanya kazi yetu sawa sawa, lakini mali yetu inakuwa inachukuliwa. Na imekuwa kama kitu ya kawaida. Mifugo yetu inachukuliwa na hakuna kitu inafanyika. Sasa watu walioa jioni saa 11, saa 12 na mpaka asubuhi no response. Kwa thirikari ya Kenya mzima ni ya Kenya yonde. Na tanto batu kuya ntuko nyuma yenge na thirikari na into bionde. Kwena ndezi yotheri cia polisi. Kwena into bia thirikari bingi. Nika thirikari atuendare yake tukurombo kura. Kari atukura turinge kura. Ingari ngone ipaki nya kampeni orende. Na iteko rumu zita kuthia ta ng'ombe. Kama hizo ng'ombe ambazo tayari zimeenda na watu wa kutoka Samburu asitakuwa zimerundi kudayezwa within 2 weeks, sisi kama wakaaji tutaandamana mpaka tuhakikishe haki yetu imepatikana. Nkiaraniria na ospidi wa Mutwate Joseph Chesire na wete mabisa banji esiu ni bambete kambe ntere usia Rwanda utiera ni bawekira mpene maitha ya kwerekana ni nkulukia 40. Kulikuwa na incident ilitokea jana jioni mwendo wa saa 12:30. Wafamizi wa hisi ya mifuko waliingia kambi inaitwa Njuraine na kashambulia wachungaji, wakaumiza wawili, wakakufa wawili, 1 wakapata jeraha. So tulipofika pale tukakimbishana nao, ikakuwa usiku. Wale walikuwa wamejeruhiwa tukapeleka hospitali Mutwati mbale Maua. Leo asubuhi tukafuatana nao tukielekea njia ya Samburu kuelekea direction ya Isiolo Samburu. Kufika pale saa 12 contact kukutana nao, walikuwa watu kama 40 na wengine walikuwa nyuma, ng'ombe zilikuwa ziko mbele. So tukaanza kushambuliana nao, ndipo kapiga vijana yangu wa NPR 2 na mwananchi mmoja. So wale wamejeruhiwa wote, wale wamejeruhiwa ni 5, wale patimba wamefariki ni watu 5. So kwa wakati tunaendelea na hiyo operation. Tayari niko na kikosi ya jeshi wako upande ya Losesia na wengine wako area ya Kutu. Na hizo ng'ombe tunahakika zichavuka kuingia ndani ya Kom ama upande ya Merti huko ndani. Hizo ng'ombe siko ndani. So kama tungepata usaidizi ya ndege, sababu kule ndani kuingia imekuwa kichaka kidogo, tungepata ndege ili tukae huko waone ndani huko kama kuna hizo mifuko. Nantomwa kire waziri wa ukaria bondene na matura Kithure Kindiki. Nataka kuambia wana Kindiki, wewe ni mumeru mwenzetu. Unaenda kufanya kazi huko sehemu za Rift Valley na hapa nyumbani sisi tunaumia. Kwa hivyo ile bandeki unapigana na wao huko au manjangili pia wanatusumbua huku Meru. Na sana Egembe North from governor yeye mwenyewe sasa wanafanya budget tununuliwe ndege ya kufuata mifugo wetu, kwa sababu hatuwezi kuwa tunakaa tu more than 30 milioni inapotea. MP nazo kumekethure na Ruto nonde bayundirie bonde. Akorele kwa tuko toringe kura pio ke thirikari ye. Nika toringe thirikari tutoringe kura loi. Thirikari no kainete nyumba tubaikuya kai wakero bao. Baba wakero nyumba bao renge. Bwana Taitumu ebelia na uria Nairobi angai kana ndawaitere. Eyo na one thine icio tuinya no tutogelogetie wita kuria akora na. Wayele to goria kindeke wengo to gone wa serious security. Ko kara ya ko kure muimanto aye muchiwenu
wore wo gutwiranga mantu ya njonji afuatiliwa anga baborwanire anga mbinjonji egurikia guthikwa saiti ututamenyere saiti Nteto ciathire oriku nibuo ntuguona borona babena amu ekuya kuoro antu na twi tayari kuoro wakinya ringi no ntu anene betu batio tutethia na ntu bagwithira anene butegumba tutethia batu tuanisi la tuigarie baburia obisina cia batu tuigari twetwengwa aituma ntumo ya kuboreria misireta ukirini endobo kulukira njere ya thimu mubunge wa Gicuki Julius Ithatu ni wete ni bakuthiatira ntobo nkiripotera Weru TV kuma mutwate wa dini ya Mwathi Gembe North mbeta Marion Karugi wa KINYA. Kumania na bonga bana Kawira Mwangaza na ethritwe agituma ntumiri ya kuboreria njacha baria bethritwe bagitaukirwa ni endwa bao kumania na mpithukiro ezi nawe abisa munene wa ugima ndene ya kaunti ya Meru ethirwa agikira kirore kwethirwa kiamukira miri ya baria bethritwe bagikwa kumania na mpithukiro ezi ndene ya Meru level 5 amona kinya uria wethritwe akigurarwa bunene kwethirwa agikwa mwanka sibitari ya Kenyatta nikenda ethirwa akiamukira utungata nkuruki na bangi ni bagweta na mbere na kwethwa bakiamukira utungata sibitarine ya Meru level 5. Abisa munene wagiba wa murega nene kaunti Meru no Dr. Joseph Ome na rikite kurikithia antu bana ibombita utauturo kumania mpithukire riu miritotero Gembe North. So kulingana na ripoti ria tubete kugwata thaiji itwiri antu bana ibareketie kukua na twina bangi bana barabombeta kunusurika bakuewa motungata mwanya ndene sibitari cietu na bangi bathatu bathamitu kuma sibitari nyambene kuja sibitari nene level 5 nikenda kuona utungata nkuruki no mobo ethwa kiogiwa Kenyatta. Mmoja ambaye alikuwa hapa referral hospital Meru Teaching and Referral Hospital tumeweza kumpeleka Kenyatta National Referral for further care. Bullet ambao alikuwa amepata ilikuwa imeexit na lakini ikaumiza lungs, so tumempeleka referral Kenyatta National Hospital treats for further care. Na pia kuna wengine watatu ambao wanatolewa Nyambene level 4 wanaletwa hapa, au mainly kuna yule amepata risasi ya mkono ikavunjika, na mwingine ya mguu, au tutaweza manage ama tutaweza kuwashughulikia hapa Meru. Na kulingana bo komba kuthwa kwina umbani bo munene antu babengi kuthwa bakiona ngurario nontu bari gwandwa no itite na mbere amna bubu Gavana Meru Kawira Mwangaza no akiaria no mbete kuboreria njairia jitete ndobwao kwa undienda kuga pole sana ke family cietu cia Mwathi ward barabara tere ndobao ni untu wa risasi na kuragwa na mishinka kwegoro na kinyaro ukiriro bangi baraka kuragwa ndi mutongeria wa Meru ningukonde mugiteo mantu jau sana na bukimenyaga ni mbethiritwe nkiara geria wa security mono na kinyarithia deputy president arari guku ni turamwiraga mantu wa security na kinya turio nau twamwira mantu ya security ni arongerete antu braba mabisibitari bakethwa bakirigito theri kama ya kwamba barabara sibitari bonde batu tuli county government tukarungamira biru eu kenda family witeka inyerwe na nikenda ntu ugo igo baboreretwe na batigete ngarama sisi kama na kiriwe ni kirigaro kinene muno mantu jaja kithirika uthire barugite mwecemane jwegi mantu ja ukaria na corona nchobi koro mugo ntukunda no turaragirie mantu ma security goro twatumirwa nene ba polisi bena Rwanda ru na ng'ombe ciwa saidi ya ng'ombe 300. Inkiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki. Nabo MCA bakuma gicigo bunge kia Tharaka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni batariritie kurega kunganirwa kwa ukumania na mubunge Patrick Munene uria wethiritwe akira CS Moses Kuria ati ndengo kiro imwe eriuma chiringi 30 antwa chiringi 60 gatigati ni au ka chiringi 80 arana ndi bethiritwe bakiaria na kuga ne bobo ne kuonania ataka Patrick ati kumenya mathina jantu kana uria kugwitaita.
Secretaries accompanying the Deputy President. Muchemanioni wegoro kianini kia michetho gia kirubia kira kiratongeretwe imunini wa rais Rigathi Gachagua. Ara minister wa biashara Moses Kuria arauririe bei irandengo ikugurwa nio kenda ministry yake ibanga bei irekagurira nio murimi kenda kumutetheria atikainyiruye. Ara mubunge wa gichigo ya chuka gamba ng'ombe Patrick Munene aramuchokerie amwira irigurwa na shilingi 30. Pato mnauza lengo pesa ngapi? 30, 40. Mimi nimesema kutoka kesho natuma watu wangu mwenye ataka kuuza 70 shillings tutaanza kununua kesho. Chokio riruretira Kenya mubunge wa gichigo kia Tharaka Gitonga Murugara ora ararugamire kuribinga. Ati? Sini willing buyer willing seller jameni. Sini soko ni yangu, sini tarudi bila kuuzia mtu. Kwani na kulazimisha wajiji Murugara? Siwache mwananchi achague. By the way, ukipata 100 milioni nitakupiga makofi kwanza. Kumaniana chokio riru RMC baba bakuga ibathurite muno irwarira munene. Rurarwa temire waziri auga thirikari ikagurira akarindengo na mpongeri ya shilingi 40 ikinya shilingi 70. Twinde turi members ba Tharaka constituency tutigwiritwe indo tutirakenia mutharakanithi otiero ndanarombo na ini story ndengo kiuma shilingi 30. Ntiko mena ati korwa rero romire kiu kirundu gicindwa kabisa mheshimiwa na migambo enu ndaromba gumere in the public kwere anto ya kwamba na india mbikana ne thuganire kwa na ro kiuga nwe mukebe kwa ndengo kilo shilingi 30. Bariuga bei iraetethia murimu wa ndengo ne kuma shilingi 100 kuthi shilingi 250 nuntu ibatumagira ndagwa cha kubwirira kwa wingi iraitumagira mbia imbingi. Ukweli wa mambo ni kwamba ndengo iriuma 70 na kungi ni kuma kinyaite kogu thirikari itukite gatugurira itibati gutugurira na bei tenu ibati itugurira a minimum of shilingi 100 wa kilo. Twini turachiarimbarie ruto na chiwetire ngavana wetu Tharakanithi na chiwetire Gitonga Murugara na chiwetire baririe bei ya ndengo na kwatuika kwena mbeji kuonekana cianenkerwa chairman bwana Ragwa kenda bomba kwa agree on modalities ya bei bora ndengo chetu chiumba kugurwa kathirikari umba kugura ndengo shilingi 70 hata ikiumaga already ke brokers shilingi 70. Iba kumeneria mubunge Patrick Munene bakiugaga ati kumenya manto marama thijaga mbere nturani kinyantere chegamba ng'ombe kura kinyaku bari magandengu. Ndeto imoto akara kwaragia members honorable members ituruthage consultation twa consultana tutigani gukara Nairobi mono tukariganirwa manto marama ukarika mashinani. Ishimwe honorable members irabo kwenda manto mamo kenda buthikwira mawaziri to consultage ni tukabwiraga no ndutitio twina contact direct mashinani. Moses Kuria tukagugiria rero tonyayo tikinya Tharakanithi county otikinya wite kugura ndengo shilingi 30 kana wite kugura shilingi 70. Ende nabo akariba gichigo bunge kia Tharaka bariuga ino ichiacha mubunge Patrick Munene athungiritie kiribe ya ndengo kenda mubango wa thirikari wa kugurira akarima ketha mamu wa ngaratana. Tigo tore Tharaka ndengo iro tukubwenderie munde turagura mukebe omwe na shilingi 200. So inkorigara mono minister Kuria bena muruagina pato bakiariria ndengo bagachiwa tarehe 30 okuita kuruma mu Tharaka na tafadhali ibachokera una thagana na achokere kadigicha. Moses Kuria na twekete katero ira thirikari kwingata na ndikomenya njirera yite nio nundu thirikari ya UDA ya thurire antu bara baretegua na nkirombaga tirasima antu bachiaja batuchwire bei ya ndengo no ntukure na ana bange beto barutango ikinya India na ndengo chire ya India mono na gonto konge gukuraya muno. Bariuria atongoria banene thirikari-ini bakaragate mubango jo wa kubagurira maketha mama kenda ana bago bataremwa ikuthimbere na kithomo nuntu bakwingatwa cukuru bagite bichi era baruta kirindengo ino thaino ana kaba kwingatwa cukuru na ndengo ire michi ntiwete kana kure kagita kange thirikari yomba kwethirwa yena kanya ka Mutharaka kana kuri utethi bone na buraba mba utethi Mutharaka tiko muchwira kimereke gwetwa ndengu bei yakyo menga yeje angokane nkwari chiti angogetera mwanko jungi riu mwana emuchi baringa nja tu and fro kwingata gwa rionthe kogutu turenda kachi turekania ana beto bathome bwana kwenda gwikira siasa ndenguni nundu thirikari ya Kenya rire kwenda kurega untu bwayo bantu juga gutiumbika yikagira siasa. Patrick Munene muyumbe wa chuke thamba ng'ombe na kanwe ero ritho tiro kajua ru nundu njira enu ayite nio
itiko turetera mantu mara mombo tutethia na future yake amenye ni kuthuka no. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Gavana Kawira Mwangaza nethiritwe akithura atinetetwe ni mbunge ya Seneti ntuku ya Aramisi nikenda ethirwa agitaririria utumiri bwa mbeca ndene ya kaunti ya Meru mwakene jwa thirikari jwa 2020-2021. Kawira nkuruki nethiritwe akiuga nethiritwe agichwa mawakili baraba kethirwa bakirungamira magamba ajegie kuthingatiria mono wamba bwakao wa ndene akathituneka mu Meru na bo MCs bakiongerera ati Antoni bethrite bagita athara nene kumania na wamba bo bwakawa. Muthenya Jonaru ngabana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na ikinyitwa ndinego West kiri factory ya kawa ya Mutunga yale kugwatanite na MC wetu raria membyuki na tongeria bangi kumakire thirikari yawe kuna factory je na kigena ga shilingi milioni 10 inde okyuthurano na ikirwarerwa kawa karaka yiro mwankene jwangirije na 20 romira tongeria bauko bakiwa kinya kule kuthingatirwa gutewa kinya kugwata hata siku ya leo hiyo kahawa haijawahi kujulikana ikienda wapi. It is not unique in us. Hii ni mambo ambayo inaendelea kwa factory mingi na haijulikani. Kawa kaiwaja gete kinya tutaigwa kinya mtu mmoja kana no mtu mmoja weteta ingiro no tuko Ithatu. Iyo hatutakubali. Kagita kadho kete kinya muno baba aramo kinya korea bijiana ne ora tore na mbachare to abamwe arana ndia tongeria babe thirite bakirombanga bana Mwangaza kuthingatira kawa kaukairi negamba recho kweriko gugiranga bana Mwangaza ameamukirite na moyo jumu kembuku akiuga gacho mawakili kenda kawa kawa kathingatua thingatira manto jau faro ne rugoro fresh tore the fresh investigation tumenya kawa kathira ko o makadorongo na ne obana onto ngotue kawa bateka kwa bunji ngabana kwa rugalirwa na urusabi kawa geta kile wamba bura kwa dinde kile aja hiyo naenda kuchukua mimi mwenyewe na ndagwata mwamba botekarire Kawira Kawira hiyo naenda kupatiana mawakili for free, naenda kufungua hiyo file tuanze investigation. No tujara maingi wa ambapo tiumaka kuraja wizi inatoka ndani atukiomba kutoka kuitangukia kirai siapo doko magira arume na aka hiyo kimekataa mtomba kutora mabarine baya kidonkomera ntomurume ongekana mokonge hiyo iwezekani. Kwa hivyo hiyo ni concern nimechukua na uzito sana na lazima nitafuatilia ili investigation inatoka kwata omparoda na ipo kwa minyaka wera wenu teke guante za kastori ya yu hiyo napelekanga kabati kaende eno mtukotekia kwenda ne mutereke kingine kiranga bana Mwangaza ugete kiriki gomano kirabarare nakyo kyumya kithruya kwareiria kimerage kawa kira tongere tune moninwa mutongirwa mugongori gathigashagwa ne baraugire ne bakwenda factory jishikaragwe ne abisa bare na mechinka. Sijawahi ona banki inafunguliwa bila askari hapo nje. Kwa hivyo ningeomba Excellency kawa ipewe ile uzito inastahili. Karagwe askari wameshika. Bunu torakoro kiri na toaneka na manto jau
tuli 3 stairs kushemani njo munene wakawa na factory ja arimi bako bakionania bari na nkanja na tongeria bao inde kithurano gya society je kirigiria ramisi akiumege ke gavana Mwangaza akiuga kaba tongere bathirikari awe kenda bakarungamira kithurano kiu kenda ikagitikana uma inde wakiugo wa ramisi oeu netinara kire nyomba ya seneti gochokia bioria odo bisi yanga netumirite kigina kya mwaka jwa thirikari jwa 2020 mwaka jwa 2021 ukengethirwa ndi senate gucokia bioria bia mwaka jwa 2020 mbeca nari itetete bwega ndaboria nikibukumbita nchokia makosa yatijakwa bambira wajukiria otongeria ugacokia jonthe kwa undabera ntumireni makosa jara ngacokia riu kuma rukiri monka nkeja ukale obisi kuangalia makosa hapa na pale makosa jamwene ateru yali anyunya kwa masukuru makosa namba 2 ni atiantu bale agwa kienyeji makosa mingi sana lakini ndibangite wega mbite bakilishe serikali ya Meru County kwa waramisi ukambo nona ale mbitaga wigwa leo ni manto mwaka jwa 2020 lakini ndibangite wega gutetera serikali kuma mutonga wa Ndinego West gishigo mbunge kya Southiment nke report Nteto cia Weru ria kwa retwa ni Mutugi Kare ni kuma kiri rugono ru ne tukuona kanya gakonogo kaugeta kuraja insokerete na Nteto Nkuruki. Principal, Board of Governors na Kirwa Technical Training Institute Fraternity turina kugwerua kubwite kiathona kia biri kia gwikira thombi kwa rito betu ni kiatho kire gikathithika njuma tariki 16 mweri Jojo 3 mwaka Jojo kwambirire thetho cia rukiri kienine gia skuru mugeni wa gitio akethirwa ni Daktari Esther Moria PhD Principal Secretary rwangirwa thirikari ro cukuru cia Bundi Notea Ministry ya Kithomo ni ontubo Nteto Nkuruki turingira thimu gukurukira 0722646001 Daktari Jackson Bae current principal wa Kirwa Technical Training Institute kububaiti bwinde na kuwira njoni buone kira tu nakyo na tuwe turamo nabo turingire graduate chietu mpe na tubeni college tubere congratulations inkubo watogeni bwinde Kirwa Technical Training Institute, technology for better life. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
Ngechokera na Nteto nkurukia bunge bonthe bakuma kauntini ya Meru ni bethirite bakiuga na kaju kamwe bo bakethira bagikurukia rendekithia rĩrĩeru ria Finance Bill 2023. Jojo ni mubango na Kenya ni rendekithia muswada jura jwithiritwe jugikuchirirwa miario kathomba ndene ya nthigurune ya Kenya na nkuruki ni muswada jura jukethira jugikinyithwa mbunge ntuku ya rujo kagitene ukaumba mwe bakiaria ni batariritie iri na kiguni na bwa karibange bakiuga ni akwithirwa igikia murigo jo munene kiria Kenya. Na bunge ba Meru bonthe kenda no mokorotwa ibakugwatambaru musondo Finance Bill bonthe baro musondo Finance Bill jotina thina nako bajokuruke karukiri gataitere ta support Finance Bill shori sioni makosa pale iko. Housing levy ile ilikuwa inasemekana tayari Finance Committee imependekeza ipunguzwe. Hii nitapitisha. Alafu niende nitishe 500 million. Nikuja nijenge bole, si ndio? Uningu support bili. Ni abudhi nya amendment na kuondoka kwa nakasoro imbili sawa. Uningu msupportani 1%. Ndimo mbunge gembe central. Sawa? Nontingu ndambia shona kana cha kubudhi barabara. Kwetu. Na vyo kinyesha kuhusu kwa tujenga na tuna police station kwa na tuna security. Biumia bire bithiri bamwe yakwangerekana obungorotero mentigate bona kirima goshine ibara kinyirite breaks obobwega no tubwendekithire mwana jo Ithatu jo nyomba hende thaije nande erekithire kumira yakweneka mwana jo kumakira Ithatu monke mukaturu muithano bwana kirima no thite murunga mojo wawe. I'm happy that my proposal which I said long time ago when the bill was brought up before anybody else commented that there should be amendments. Dirikali ni consider amendment ushonde na tweterete tuone mbietera amend. Kile tira amend ikatokapambana kyo mbunge. Lakini kile kyo nde amendete uranda ugite I support it 100%. And on to 1.5 3% ni rajuka ya like miaka 40 na kwa kile mtu nyomba 1.5 utokoneka miaka 120. Naiteria raisi kiroto Kenya. Kenya bata it does not matter non tubamba baraba kagitoja uni kote nyomba kwenda. Nje akiri kote nyomba kwenda. Una ndi barato gwakira na ndi no ureka jukia kila kina bata thirikali bamenyere. Ripoti ya Finance Bill nyo niretero kirigaro yonthe mokarigitwa kamiti ya Finance Kimani Kuria nyumya kwethirwe karina kuthurwa ne moni ya Kenya kwa kiumia kimona nusu muthingatanio. Nte kuona kwina thina ehantu kwiro bari yogoti. Taxes no mwanka turi na no mwanka turi kenda batu tuchita marandone no tutekoba President William Samoei Ruto atekoba na no tunaugete atekoba no mwanka tumenye uria batu tukauma gukobene goto akigisha turi MPs na tukabodi oversight ro abagiza mbesi utumeka ori bwito tumeka tina wa bora toge ati sia kwangaratana. Mwankira nande mabunge kumurotero githongori bigathonio mushomba orotero Kenya kwanza na abunge barotero Azimio ebwake bakoraga na musonda jojo. Committee ikipendekeza hiyo 3% ama 3% ikatwe ikue 1.5 ile Azimio ilikuwa imesema ni mbaya. Kama committee wenyewe wamependekeza watakataa, ndio wamesema watakataa isipunguzwe. Kwa nini? So tunasema any amendment ile italetwa na serikali ya Kenya kwanza, ikiwa ni waziri ama ni committee ama majority leader, tutaiunga. Sasa hii wengine wanapiga mikono huko kelele mingi ya kodi. Ni watu wangapi wabolewa na import fish? Ni watu wangapi wabolewa na toa samaki kutoka Ulaya? Sasa ikiwekwa kodi unalilia nini? Na tutige guchienda muno uchienda nonto wanonto no kumba bona bubu ukaigwa bange ba proposal no ba kareja akweja agwe turenda Kenya ntu bonde bakare omwe kako ina dhineri ko ugeta ina veri njukethira ntu bonde bari the same level. Koryo na kwatere ntuko okoroke kana kulingithania ntheguro ekinyira ruthiomi roke mumu kana na gechomba aisi na ne sirokethro ritumika hende gokeja kwa sauti interesho jiri kethro shinganana ni division ikethro itonyera na speaker akethro kerekitheria kura shemwako mwe shidro shiringwa. Gas imetolewa VAT ya 8%. Hata kama wanasema 16% VAT inaongezwa kwa petroli,
kunaye vile serikali itafanya, bei haitapanda. Tunaamini rais wataweza kupanga vile bei ya mafuta haitafika hiyo 200 wanasema. Na watu ito support. Personally, I am supporting him 100%. Na maoni jaja bunge ba Meru na bangi bra kwithiro be kwatambaru musono jo finance bill jo thirikari ya Kenya kwithiro ikenda na nandiki thirikari ina iro bonene mono tukwa kuringa kura patithiro bagichitha bokomenya na bu musonda jojo jibatere kwitho jo kiarirwa na kuthiranwa jumbere tariki 30 shemuri jo turi chithiro shikinyira muthia nkiripotera Ntoshero TV kumaje karone bya bunge Kenya ngine na kinene kimshusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Ntuko inkai nyuma ya mubunge wa Bore Mugambire Ndekere kwethirwa agitumiriria Weru ne ati wena kwethirwa agitikaniria na rendekithia ria Finance Bill 2023 na nde akariba kuma kesigo gikene bachumirite na kumugwata mbaru bakiuga gikaguna bainge ntukone charojo na nande bakiuga na akinyirwe ni Nteto ati bone bethritwe bakimunenkira watho bwa kuringira kura yendekithia ri Finance Bill. Mimi nilisema nitapitisha. Hii nitapitisha. Alafu niende niitisha 500 million. Nikuja nijenge Bore, si ndio? Sasa hii wengine wanapiga mikono huko kelele mingi ya kodi. Ni watu wangapi wa Bore wana import fish? Ni watu wangapi wa Bore wanatoa samaki kutoka Ulaya? Sasa ikiwekwa kodi unalilia nini? Unaniambia ni watu wa Bore wangapi wanapata mshahara shilingi milioni shilingi 1,500. Ni mimi tu peke yangu. Sasa mimi nikipigwa kodi unaniambia nizipigie biro nini kama nani? Miario ya mbunge wa Bore Mugambire Ndekiriru akitayamba kuwata mbaru waria rwarutete nambari mbunge nene rukoni wajibu wa kihina kia thirikari kia mwaka wa 2022 na 2023 imerio kiriri mno ni akari mwanya ntero iji ya Bore kwa sababu ametufikisha hapa siku ya leo. Bamwe kiriboko ni rwaria roiba wete mbaru burumbo bungo yori Ndekiri kiri kuwata mbaru rwaria ro mbunge no nene rwaria ro rigiri kuthikirwa ruyu bakiwirwa bata burukere wetithia mbere boya buru mugongo wa Kenya kumania burea ngarama ya uturo eritha ire bakwirigira kubua ukanyumene kumania rwaria ru kwa na babara nizo kwa hospitali chetu chizaje na dawa Rais Ruto huwa no mwanga ba tutu tukitua taxi nikenda bakomba kurea marandu yara ya tiwa ya kwa thirikari ya nkuru kwa unande antu batige kurira nondo bo marandu yara ya kurewa nindu kwa ndene imani na mbiru weu kinyakeza tokwa inywa yende bandai tokatoka kugwirwa thirikari thitha ui mwananchi o kawaida na mwananchi uju no gita wa taxi kenda mbeca cioneka gwita thirikari-ini kwa to kuga atire mbeca ii tugita wa taxi no cio cituite njira no cio thitha iria barabara na nde batu twiromba atire batu taxi itwitikiretie 100% kugitwa kenda nthiguru yetu e Kenya ikarabwega oni ngwitikani nontu bo nthiguru kai na uchumi bo nthe buthuki nontu ukejotega ya nthiguru yetu e Kenya irarite miaka ena na miaka ewe na ithirikari iratumaira gwita mbeca ciao cia kwa antu irio na kubanyiria ndiriwa mantu ya mbiru ikaribwega muno na ndiriwe kuruke igana kwegana githumi antu ya batwe acura nkuona twitetheka muno no tukaturainira kwa imantu yarario lakini nande nkuona ekuruka batu kinya bara batirona nyomba cia kumama bakona nyomba cia kumama bangi bwa kaikiribuko ni orwaria runtero imo mwanyo ujigone bunge oki kiuni nde mwananchi okawa nde nkuona kwina pressure nyingi no ndokinya petroli ni kwa affected na gukiria petrol na 16% ire ga affect everybody ya affect into bya kurima ya affect kinya into byongo bya gwaka no nturire ya petrol yukirire no mwanka ya affect item chionde nkuromba sirikali tumire metho ndingira yumbo tumira no ntumuntu mbere mabwirite kunyira sekendere akanyomba timboto mwapu na ndire karaja bottom down. Nkiripotera Weru TV kuma Bore mbita wa Kelvin Kimathi.
DCC watigania Central nethiritwe ya kiuria akariba tigage kwithirwa bakijukiria watho njarene ciao ni untu kagita karia kaingi ndira bethirwa rimwe bakithukangia muthuganirwa kuri bo bethairwa batinaite kinyariri kububone kumana na ikarika ria athuganirwa bara bethiritwe bakithulumiwa ntereji Ontubura nkuruki ethiritwe akiuga nande akarini babatere kwithirwa bagitigirira rwangi rwa borithi na rwa ugambithania kwithirwa rukithithia ngugi ciao. Rukirirwa ntukwe kiumia muthwanirwa wa mbaba ng'ombe na munteriwe Monki Mwanko kwe muingi nteretia kiendio na ntukwe Jumatatu nio muthwanirwa wa mbaba munga watirima na muthuro ya muingi thokone Mikindori. DCC otigania Central Patrick Meso akiwa makarika ya wa mbaba ndethia na intobia miunda yaitete na mbere kuongeleka Mikindori. Kuna wizi ambao unaonekana unaendelea hapa katika sub-county hii, wizi wa vyakula vikiwa shambani, wizi wa mifugo, wizi kwa vitu vidogo vidogo ya mavuno kwa shamba. Tunaomba wananchi, na wizi wa uvunjaji wa maduka na hata manyumba za watu, wizi wa kuku, na tumeweka mikakati kuanzia saa hii. Maofisa wetu watakuwa wanapiga patrol katika mji wetu. Amwena Bomeso na rombete antu kureka kuyukia watho njarene. Mkipata wezi kama hao, kwa sababu tunataka tujue hawa wezi wanashirikiana na nani, tusikue wepesi wa kuchukua sheria mkononi, manake tukiwaua tutakuwa tumepoteza habari muhimu ambayo tungepata kutoka huyu mwizi. Tujaribu tusichukue sheria mkononi, bali tufikishe wahusika hawa na watuhumiwa hawa, tuwafikishe katika vituo vya serikali, ndio uchunguzi uende kufanyika kwa njia ambayo inafuatana na sheria. Nkuruki kuringana na Meso, makarika ya anabani ni kuthukangwa kiwendo kinyani baithe bao iambiriritie kuingia. Kuna tabia imeanza kujitokeza hapa ya wazazi wanaume haswa kulala na wasichana wao. Hiyo ni tabia inachafua sub-county yetu, na tunaomba tushirikiane jamani, tuondoe uovu huu, na wale ambao ni masuspect tusaidiane tushike hao watu. Ontoboibo akoyerwa County Commissioner Frederick Ndunga ntukwe mambura ya mandaraka. Leo hii natafuta mtu hapa Tigania Central, mtu sitataja jina lake hapa, lijizee limeachwa na mtoto wa miaka 4, mwingine wa mtoto wa miaka 2, linafanya huyu wa miaka 4 ndio awe bibi. Aibukani hiyo. Where are we going? Lijizee lisilo na aibu limerefu mtoto wake. Jamii imekubali, inataka jambo hilo lijadiliwe nyumbani. Okaite nekau Meso na rombete akari kuatanira na mabisa bokaria kurwa na ndawa tembogita munoncho biti ibango. Tunaomba wananchi mutuunge mkono, msaidie maofisa wetu kwa kutupa habari mwafaka, habari ya ukweli isiyokuwa na vitina, na mkitupa taarifa hizo na habari hizo tutaweza kuzichangamkia na kuzifanyia kazi. Wananchi wakiona maafisa wetu wanafanya kazi, wasilete vurumai ama kuwatatiza kwa kazi zao. Tushirikiane nao, tuwashike mkono na sote tutafaulu. Nkuruki manto na yege matini tia metethwe kamari. Loto zote zikamatwe na zikipatikana zichomwe. Kwa hivyo hiyo ndio amri nimetoa, hakuna mtu atasazwa. Hizo machine ziondolewe, manake zimeadhiri elimu yetu, kiwango cha elimu katika sub-county hii. Wanafunzi hawaendi shule, wanacheza hizo michezo ya loto mpaka usiku, wanakosa nafasi ya kufanya masomo yao ya ziada. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.
Nawe mumatuki uri nkuma niwe Faith Kipyegon uria nkuruki withiritwe akiuna rekondi ijiri nethiritwe akiamukirwa na nkero ndene ya garune ya rais ni Rais William Samoei Ruto uria nkuruki withiritwe akimunenkera kiewa kia nyomba amwe na shiringi milioni 5 aria ethiritwe agitariria na kuhinya kugita igamba ati akethirwa akigwata mbaru achethi bangi baria bakethwa kinyabu bagiukiriria rietwa ria nthiguru ya Kenya. Nyuma ya kuna rekondi ijiri cia mita 500 na ngiri 1,500 mumatuki Faith Kipyegon na mukiri na nkero ni Rais Ruto garune ya rais uria kinya ogwatete ugeni mumatuki Ferdinand Omanyala akiaria Kipyegon achokerete atongeria nkatho ni untu bwa kumwamukira bwega ta muchindi uria ukirite rietwa ria Kenya. I feel appreciated. I can say like that. To be back home and see this kind of reception is warm my heart. Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Governor of Nairobi, Johnson Sakaja, President of AK, I'm so glad. I'm so happy. I don't know. I always say I don't know how to say. I don't know. Yeah, I'm so happy. And thank you to the Kenyans who really supported me and cheering me wherever I was, in Rome and also in Florence. Yeah. Nawe Omanyala aromba kwagirithwa gwa kieni kia Kasarani nikenda omba kugita mazoezi. It's an honor to stand in front of you, Mr. President, to just say thank you for this. Actually, I was called around 1 a.m. I wasn't expecting this, but thank you so much for this kind gesture. And thank God I never broke the world record before then, but now at least I'll get something. And congratulations, Faith. I remember we were together in both the meets, and you are really inspiration to everybody around the world, and to me also. I just have two requests, Mr. President. I train at Kasarani, and the warm-up track is completely worn out. So if we can make that one, as we head to the Olympics, that will be a great pleasure. Rais William Ruto ni achokerete Kipyegon katho na njira ya kumwake wa kianyomba na milioni 5. We have a whole write-up about this faith. We will make sure that other athletes either buy the houses affordably. If they do well like you, they also get a reward from the government of Kenya. We will be asking them going forward. They can ask for their reward in cash. They can also ask for their reward in kind. Unlike in the past, when there was no recognition, going forward, for every world record broken by a Kenyan, the government of Kenya is going to award 5 million shillings. And we are going to start today with faith. Nongerete kigina kia michezo gikathuranwa na mbecha ingi. We have had a policy shift. I have instructed the Ministry of Sports, Youth and Arts that we are going to move away from crowding the Sports and Arts Fund with other requirements, and that it is going to be dedicated solely to matters sports, matters art, and the creative economy. Ni arikiretie achethi tababa ibabati kwamukira maratathi ja kumaruka omea nthiguru gutina thina. That our sportsmen and women who excel should be given diplomatic passports and other national honors. We're going to work as a government to ensure that these great Kenyan ambassadors who do sometimes more than what I can do as president or what the ministers and all other Kenyans can do, get the place of pride and move around the world with ease. I'm so happy with the reward. Now I can own a house in Nairobi. I was not expecting, so there's the truth.
Abisomwe wa borisi uria wizikene mono na gwitithia na mbere kampeni cia kurwana na mbogita amwe na kinya nchobi ndega ni watho nethiritwe akia aritwa mauritani mwanya mwanya jegie mauthukangia ja gutumira mbogita iji nkuruki achiari amwe na kinya thirikari nethiritwe ikiritirwa mukana ati kuri na biashara baba ba mithega bara bakwithirwa bagitumira aritwa kwithirwa bakiendia mithega ezi chukuru nikenda gutigirana banini muno bacukuru batatonya na mantu jegie mbogita na ndaskari umona chitanitie na kwithwa gita chukuru kwithwa kiarania na aciari that information ule kijana ambaye amekuwa muunje leo alikuwa pastor leo ni amuna aritwa ugwatiba gutumira ndawa cia mbogita na thina iri ikureta arakinyita cukuru ya primary ngine nikenda kurikithio ntububu na ndanjirie iki gintu kira kiatumire mbanjiri ndonere my brother ndamwariria ndamwira riabu a change ndachoka nkuthongira wirene mbere ndaruta wire utuma Ithatu wa meru akoromoni nkiuga ibura ntena wira kuthongira wira ndethira kinya askari bakunywa mandaktari bakunywa arimu ana antu banene aciari na nenda muana ndi nontu wa wire uri ndande kwa wira ri ndawimba njiri initiative ya kusave life and property kana guchinchi antu ironda njiri initiative ya kuga kasoba chapa kasi amna wobu kuringana mbori munene cukuru iji agwiti babite kona anabarini bakitumira kwende ndawa iji gitumba mbirite mbango juju togutikiriba kubathomithia nikenda batikana mitugo iji nontu ndawa cia kurebia iciathiriete icithukitie kithomo gia cukuru imbinge muno ndene tura riri na rira ndamenyire icio igutema barega kugwata bwega cukuru ikio itumi ndambirie mantu ma kurutha micemanio na aciari na atongeria nuntu inkuririkana ndeta atongeria bantura twithirwa turenda ru kana tuko ya in future twithirwa twina anabega na atongeria bara bakanyucia nafasi ira tugwatirite thaino nuntu benderea kuthungira ndawa cia kulevya nchobi na ndawa cia mbogita utiethirwa twina community na ndiro maneki thirikari kwithirwa ikigwata mbaru mbango juju nkuruki nikenda gutigira ndawa cia mbogita itira nyangia na banini tindwa twariria antu sobare nuntu antu baba tumireti bajie neiba kwenda kuirwa sibitari bakairangwa sibitari hata batirwa sibitari kuringwa nkundi kanambi no mwanka barirwe bamwe bakurega tukamea bo tukabarutha pa change nande nkuga mugongo jwetu tukare bwega na tutige sobi na tutigane abangi na tugeta bwega mwathani atutethete nontu ana betu bagasaidi bagatetheka nontu ana betu iria ichi ibarikitie kuthuka baba inge muno kunywa nchobi kunywa bangi na inya ndawa cia mbogita itukuendelea gwita ngugi na jaure deputy president wetu ugite tukendelea na ngugi na inya nkurukia uria turaitaga nontu twabwithia na betu at least community yetu igeta na mbere especially ana bani ni bethira gutena issues cia nchobi nkiripotera Weru TV mpita muthuri Muriuki nawe murungamiri munene kiri kambuni ya iria ya Meru Dairy Kenneth Gitonga ni atumirite ati ndionga ya Rais Ruto kiwandene kiu iria irabangiri njuma ezi tariki 16 nithiritwe igitwirwa mwanka Jumamosi ya runene tariki 17 cia mweri ojojo Rais akeza ntuko ya Jumamosi kenda gotea mambura za ntuko ya murimi ni Farmers Day mambura jaraja kethora za kithithikira kauntini ya Meru. Kito jako mbita wa Kenneth Gitonga, CEO wa Meru Dairy Union, kirigetu kieria, kira ikarana ara Meru, kira kitithagia iria ara Mount Kenya. Ndeaja kumenyithia arimi na kubatangazira ati mibango ya kiatho getu gikinene gia Field Day ni irikite kana itiari na twitiari kubwetera ntuku iria. Lakini ngwenda kumenyithia arimi ati kwina mabandiriko kidogo. Kiatho kirari gia ntuku ya Njuma, lakini andi kiatho giketha gikia ntuku ya Jumamosi na irio mugeni wetu heshima Kenya His Excellency William Samoei Ruto tutindanwe na ala showground kwa Nteto cia ng'ombe ndenda kurikania arimi rĩiro rĩa mbere ndena historia ya Kenya kuona president ejite Meru kwaria na arimi ba ng'ombe kuma rĩa twambĩrĩirie union 1967 na kuma rĩa twambĩrĩirie park area 1982 utiro tomba kuona kanya tagaka kwa hiyo nguri arimi baumire kwa wingi
na kiatho Jumamosi tariki 17 mweri June. Kwau tumire twinthe president erigeria aja Meru kana kienine gia showing ground Ithatu cherukire kwau ngori arimi ntukwira itukire tene twithe twikienine kenda mugeni akija ethe tumweterete na tumukaribisha. Twina mairigiro ja manene tukaria mantu abia kurebia ng'ombe, tukaria mantu ja mitungi, tukaria mantu akuras, tukaria mantu ja mbegu na tukaria mantu ja inyamirimu ng'ombe na mandaktari na general thina cionthe cia murimi tukandiscuss ntukwira kwau inkuri arimi bakinya kurio na twina wirigiro ikethera ntuku nene. Nkirikia mbuge ni Jumamosi tariki 17 kwau te Njuma ni Jumamosi na itupatinete inya na Meru General Hospital bakethe abena ala bakaleta daktari nyingi 50 kwau muntu nyoro kethena kathina kana kwenda wathiria kuthoma mantu a ng'ombe wakurukira cibitari uraitho mwiri jwaku utheri na uthona wina kathina ugatirito utheri. Kwau twina partners baba ingi ntukwira na ikiatho tukwirigira iketha ikinene sana. Na kere urugono rwa gwikira inya muno aritwa muthako umwe uria wathomagira cukurune ya Nkeriana na Nandi eitaga ngugi nthigurune ya Amerika na ethirito ya gicokera kere cukuru iji na kwithirwa akea aritwa baba wirigiro bwabo kwithirwa bakithoma mwanka bethire bagikinyaniria kioto kiawe. Muthaka uji uria muno withiritwe akimenyekana muno ta msaidizi nkuruki kinyawe na ethiritwe akiambiriria gikundi kia bata muno kia gutethereria baria batiguchiumba. Tumsalimie kwenye kamera tumwambie debe. Nthigurune ya Nandi kithomo ni gintu gikiritu muno gikirikana ni gia gitumi kiumbiti gutethia baba ingi mugongone na ntuku ya narua tumbite igukinya nturene ya Kaero kana Nterisia Antwambui sukune ya Nkiriana ni tumbiti gutima na muthaka umwe muthaka wa kimumwe uria kurikana athomaira cukuru iji miankini atene na ombe gutoria na gwitanya nthigurune cia ome imuthaka umutheru umuraja umutamburuku taitumo na weti ungi indi ni Pius Kimathi uria ijikene ta msaidizi nyontu bwa mubango jwawo ijo gutethia akirikanaga na kurikano kwithirwa athomete na gukurukira thina inyingi ta mwana ntigwa nturene iji arirwa ni ujuwe athomithwa kuruka kirini gia KCP na KCSE eta university na Nandi aturirwo ngumushini jwa New York Nteresia Amerika. Because you remind me of this amazing woman when you mnasikia hapa nilijengea her dream house. Because ile mambo tumepitia na yeye Mungu tu ndio anajua. Kwa hivyo nikisimama hapa najua pia nini ile mambo mmepitia na hao watoto wengine wako hapa. Only God can do what. And maombi yangu leo ni hapa kutotoka Pius wengine. Semeni amen. Yes. Ukiangalia mzazi wako ukiona yako pale unafaa kuambia Mungu asante. Unafaa kuambia Mungu nini? Kwa sababu Pius hapakuwa na mzazi. Si maana huyu ni grandma, shoshi. Huyu ndio kwa nitale na asiana. Nilipoteza baba yangu nikiwa mdogo na mama yangu aliniacha nikiwa 4 months old. Kimathi agwatanirite na rito bangi batene basukuru iji ya Nkiriana ario MC Raingo na bangi kuya utaro rito ban na kinya kubaretera mauku jaria andikite ya rugono rwawe rwa kuonania bakagita moyo murungu nombithanagia abathuguria kinya uniform injeru ina kurita ngui US na muakuya skuru ku give back to the community as an alumni na thimirite ana baranide 60 uniform kuruki bakaromba twana tukia tugwatiru mugongone ni kwithirwo tiwe aijirujuru wao muthako uyu netite atina kiratu kana netite kiera muthako indi monete aita ngwa iringi kisabati kinene mno imbonete muthako akita kwina mpia atina burana imbonete mutani wake mama ikumbine kwatikate nyumba yuki andene mutani theti atia arere na resilience kana kuvumilia na kwethwa determined kwethwa wina hope kusietikia wewe ngwa ni mantu amea. Kuongea ukweli kama jamii ilinitenga and especially vile nimemention kama watu kama kina Laingone and the other team pia walimu wenye walikuwa wamejitolea nikiwa hapa singekuwa hapa leo kama walinitenga. Kwa hivyo ni pia kama jamii tujitolee kusaidia wale watoto especially ambao ni mayatima.
Dennis Mugendi, Weru TV, Sukuru ni Ankiriana Primary. Wandu inatwamboi, Jembe North, County ya Meru. Nkatho cha mwanya yogwe kugwatanira na bo twikire nteto chetu cha Ithatu na unio twakinyira muthezi wa nteto chetu twethire tugichemania